Knjiga Živeli sveci među nama svoju treću promociju imala je u Sarajevu nakon Zagreba i Novog Šehera, rodnog mjesta pokojne sestre Marinke Andrić, o kojoj knjiga govori. Nastala je kao biografija prerano preminule sestre reda školske i sestara Franjevki Krista Kralja s mnoštvom nadahnutih tekstova iz njezina dnevnika i pisama kojima je, kako kažu, mnoge poticala na potpunije predanje Bogu. O knjizi sestri Marinki, koja je umrla od teške bolesti u 35. godini života i 16. godini redovništva, govorila je sestra Ana Oršolić. Ona je tih zadnjih 10 godina bilježila u dnevnik, 4 dnevnika je ostavila iza sebe i mnoštvo pisama kojima se dopisivala sa ljudima i preko tih pisama je ona oduševljavala za Boga, za vjeru, za jednu ljubav i evo radosno življenje svakodnevice. Knjiga su u biti sakupljena njena pisma i to je čudesno da su osobe koje su dobile njena pisma 20 godina držale pisma tako od sebe. To je stvarno fascinantno. I da su, evo, čuvali pisma i ja sam jednu sestru našu pitala šta te nagnalo da tolike godine čuvaš pisma. Ona je rekla da se uvijek iznova vraćala čitati njena pisma jer su je ona bila kao duhovno štivo. Dobro, čemu govore ta pisma? Govore baš o Marinkini tekstovi i njena proživljavanja, njeni doživlja i njeno sve ono što je osjećala, što je živjela, to je stavila na papir. Promociji knjige Živeli sveci među nama nazočila i sama autorica sestra Biserka Jagunić. Ja sam već dugo vremena imala, kako se kaže, na srcu da moram napisati tu knjigu i svi materijali, svi dokumenti, to se sve slijegalo spontano meni. Oni su jednostavno dolaze, ja sam jednostavno te ljude upoznavala. Mnoge sam poznavala i prije, znala sam da prijateljuju sa sestrom Marinkom, jer ja sam osobno poznavala sestru Marinku i s njom živala nekoliko puta u zajedništvu, baš u kući. Čemu ona bila posebna? Ona je bila posebna što je ona nekako najbolje ocrtala to što znači biti pozvan, već u 4. godini pozvana, zatim obraćenje. Ona je doživjela obraćenje, to samostalno, ozbiljno obraćenje. Dakle, jedan preokret od površnosti, od površnog života radikalnoj svetosti. I to je meni kod nje posebno, jer je ona tu svetost onda živjela, zaista. Riječi dobrodošlice gošćama kao i drugim nazočnima na promociji knjige u Sarajevu uputila je provincijska predstavnica sestara Franjevki Ivanka Mihaljević. Drago nam je da nam je Bog darovao jednu takvu sestru koja je utkala svoj život u našu zajednicu, a mogu reći ono posebno što je sestra Marinka svojim životom posvjedočila i što danas nekako snažno među nama živi, to je važnost obraćenja u svakodnevici. Dakle, u svakodnevnici, u zajednici koju je prepoznala kao mjesto ostvarenja svoga poziva. I drugo, radost, odnosno vedrina duha u nošenju patnje. Evo, svima nama može biti jedna poruka koliko je važna ta blizina, rekla bi, iskustvo Božje blizine u životu. Na početku promocije radost što je poznavao sestru Marinku prigodnim riječima izrazio i provincijal Bosne Srebrene Efra Lovro Gavran, koji je pozdravio sestre, gošće iz Zagreba, ali i sve druge nazočne u dvorani Franjevačkog samostana na Kovačićima.